Fatalo fatu ile au whaafonga fo I male au mai moa. Welcome back to another edition of Ola o tau tua moe. Ole se toi vaenga tua I tausanga e afe iwa salau iwa se fulumole lima. Ole whau whainga ole maru katoliko The Catholic Cathedral I Tafuna, America Samoa. O se toi silsila mai moa I ni pokalama fo I na afia I lea wha moe o si lau silsila mo lau mai moa. Ole nā olo e whaafonfongatu Samoa mai moa ia ole amatainga le nā ole policy sio I le malu ole a osia I le taulanga pa ia le mesa e te tala I ngai le nei wha moe I le rungu sainga po ole te talaina ole whaulwhalenga ole nei fo I malu ole au whainga luenga le nā Samoa pia ia o loo whaatasi fo I ma le whainga luenga a Samoa pangpango e ngata I lea o loo whaatasi le pa ia ma le mamalu o le atunu o Samoa le nei lawa wha moe o loo au fia fo ia I le mamalu o taitai o le Kalesia Katoliko I le Vasa Pasifika ka tinali uma ma Mosiniolo ia te nane fo I le tuma matua I le whionga ia Katina le Pio ma le whionga ia Monsignor Queen o whaafoinga le taitainga o le Kalesia Katoliko I le atunugu Samoa whatase fo I le nei maafutanga le sui o le tia mapa ia mai le Vaticana I Loma ona o le nei lava wha moe le lauro e sislatu I le au whainga ruenga o le matanga ruenga a Samoa pia na wala aulia fo I le nei lava wha moe e mawa e foi ma mata inga le nei lava whaatasinga I na ole au walaulia mai ima o lo whaatasia I le maafutanga mai I Waianae Hawaii ole au whipese lo o taitainga e nisi foi o tama o le atino ia e meise lava le tele malau tele o Samoa lo o papa au I le stete fo I Hawaii.
O le nei lava mafutanga mo le nei fo I wha mo moe na whaatinoina I le masina o Aukuso I le tosanga e tasi lefe I se lau I wasa fulu mo le ringa. O le na o le fionga le na I alu tali o le kowana o America Samoa. Ia o le fionga le na I atonio ma ilo o le taite fono o le pulenga Samoa pangpango. Ia o le na ua sauni e ulu fale atu I le maru marufau I le amatainga o le taulanga pa ia o le misa. Ta ia le ne sauninga e le olo o saunoa le fionga ia Monsignor o lo kuini o le tatai o le Ekalesia Katoliko I le fatua ainga I tafuna America Samoa. My brothers and sisters, what a happy day this is for us, for our diocese, for us. O nei sauringa ma ni ainga foi o lo e mai moa e se sila atu iai ia na moli mawina e le au na le o lo o tautala sa whaatasi e foi I nia se singa I lea vai tau lea foi wha moe moe Oni wa inga nei Samoa e toe fia tepa iai I ni mea sa tutuku I se taimi o mawai Tō mai mo atu I le awhenga luenga a li I fiso swani mai I le motu o sa mo I se sifo po le puleanga sa mo a pia. Ia o tonu le na o le marumaru o lo e tana I atu mai silsila tu I ngā luenga Mawa e foi mo na matango fie o le sa whaafoinga le fausia o le nei marumaru. O lo tau au mai e le au talimisa I le tina mariu o le
a fionga foi le whaifau na tangata waleinga longa soifua i le motu o Wallis ona o le tala inga lava o le finangalo o le tua. Ua toi whamana tuina i le aso o le umsainga o le nei marumaru. So tele lava le tua i sa lo fatasi le nei wha amomoe e ona o wha amalalau ina atu le amatanga o le Hoklama ia o taitai moi o Kalesia moi le Vasi Pasifika o fatasi ai i le nei foi wha amomoe i le whatua aina. Ole a whiunga le naga ia mosimiolo ai tuale le lofi o loo whungainga le amtainga o le nei lava tau langa pa ia le mesa Samoa e taltonu lava le taofi omi lava se taimi o le tatou maftanga ai ona o te uti fo i le tatou taimi ia o te manatu o le atoe maua foi se whao poponga o le nei lava wha moe i le si foi whao poponga o la utau tuamo oe mani yase singa i ni meolo tupu. Nei taimi mo le nei tula Samoa ia e whaamalie o le a tātou whangata mai i le tātou proklama tātou toi whatapa i se taimi o le mungua i le lofu mleanga leo le tua. Until then Samoa, take care of yourself. Manuia le whasaunga. Ale atunu, God bless.